Gardop, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Borsam tok bi acor kung riterang pi kedam tang pria cikloni pai krit trok arni pen piniar nianta ahem cewang wede. Nijang karbiang long hamren arong so pipen kilometer hini bak akahilu pong apam ronghang arong amikar borsam tok bi acor hempen barjuisi piniar nianta ahem cewang wededlo. Birta kelong pona tengke borsam tok bi acor kung riterang pi abangke sonjoy bi alongsi ke kadon pusi tebok terai atumpen nang pacinidun. Bontai isi kamang huda meme abangke kung riterang pipen sonjoy bi atumle koson si ke kadraplone. Akur ta isi vet. Alang licor borson tok bi lapen asomara tumpen kacuning ripon atengke non amat hem kacewang serak ji aphan asomara tumanta mekri meglangsi jong hong pronglo. Alang litum ahem isi pen ciridun bomlo setame piniar nianta thangnar abirta awelang. Lasi Karbi lochar liasong mate Karbi Student Association lapen Karbi Anglong Women's Justice Forum lapen hampang asong atum doan setame nang ripidun thapusi kung ritirang piacor borson tok bipen juning ripon. Ke katpondet abang fumate halapu sonjoy bi alangli contact number lake 6026531031 lapen 9401583662 lahin luputa pachinipon. Lasi komat me ke theglong abang aling sitame 9387127464 labangso anambar long nang pachini vek thapusi juni ripon. Nilimen ke borson tok bipu. Nang licor amen ya. Licor men bang ke kung riterang pi. Komantuan ni basilan nang licor kabit ikla. Ke dam ju ya ani bang hombala ni tarik trok ada bisir ke. Oktober. Amat pudami puduji putanili panang tan kang ke manili ke kami klem dam sigedang. Kami klem dam lo hanalu nili kami klem pen kaciwang hudu bang ke citeglong de dalo. Ma nili ta usomar tum dokok malatuma aphan kaculana lo manili ta kam cuklem na ko malu ya kuma citeglong de dalo. Malapu bang nili supya akling silo. La panadun bang la pinsoyin abang la tala. Para la bahini ko inudula inud bang kanon iskudun je. La si non nili nang litum panang kacunyiri je bang ke in hok pensta nang bot ipidun ta. Pini la so fang pini KSI Women Justice Forum manda pali lo mana so desa. Oi pali lo bang ala tum sar tum tanang ridun bom lo non. Bela. Angri bang bela. Pun talu po pun ta switch off. Ani tin talu talong le. Kan la ke dam joy penar ni bang nang tumbang la ani sini ni api bang nang tum hem si pen bang ciridun pudul mantul. Dolo lata dam lo. Don lata iru ni bag du kailo ni tu. Kaciri du. Ini mat doma. Ene ke konte me ke la alang lila be sang ho. Ala nilitum adunga dokana long do dahala kru sang ho te ma anini tanang than lo. Ma neng ke pu si dam ho. Bai dalong si ke don. Mala sonjoy be long si ke don. Amala dak la kru hem ni pang ke than kang abang ke ne tai pi dam ji ni supi ayam pu ni supi hem ke dam ji kong er sodat ama ne kong er tilam lang pusi ke than kang tang ho mar ne bang ta hogi mine pemat ajo bang dun de lo ang ke adap tanon pu ta bang ve ang ke phun kri ro long tin ta or pu bang ve the gon de pong se ama ni li bang ta da kali lang sa ta jan dam ji pumani li dam lo la su mar hem dam lo ma dang nang pai wang ma ho ma o wang ve da ke Nang di hema soromen ke kung riterang pi jarang pipen be kelang lo sonjoy be kapon len. oi lalu ma bang yang tan lo pinso bang hula soya lir si kang hong pu mala alu so bang ke akeng meng si dam tang ho mu dak pan an bang ke la tum bai ni si dam rapet lo mala bai ka kapacat pon pit ta ho Kating thor atomon ke jabom ahu dolamara along ri along atomon lele det.
Karbi Anglong angkang along ritin along sitami penang an hithila pen rong rup ajo an tami Karbi Anglong Autonomous Council penang an adim along ki town area pang rompon lu bonta non amat ke Dolamara town along ki town ki joy ason si thekpon long rong lu lason thak sila khain kora trok darbagor MSC constituency ke parlu jasimet Dolamara angkang arat ani kache theklong lapen ajat ason ta kilong etpu kachipu along rike Dolamara main bazar along henlu Bontame Dolamara main bazar along amat kimisen atowar awi lapen kesang ahem mate waiting set sitami misen awi lapen ason awi pinason si thekpon long bangso waiting set pining pen ningkan hinike thom an bag dopo bonta non ponda kesemarji aphan thangnat asai ke dengpon awi ason si thekpon long ronglu Lapen pinpur dami Dwarbagori constituency angkang pen ke Dolamara along rihenlo leader ke ongnai along rilu bontami methang ahavar mate Dolamara main town along jongsi lapuson ason kawe pute nangli nili PC Dolamara along ri aphan matha unpo pusi habar arat atumpen ninje pon Lase Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon CM Dr. Tuliram Ronghang pen chenglok local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tobi atum prabjin pen kaching thor atomo nang palit hapusi habar arat atumpen choning ripon Dwarbagori Pendor Singh Tokbi, Karbi Anglong News. আপোনাৰ তো ইয়াতে হে গাড়ী চলাই আছে আচ্ছা মানুহ যোনটো ইয়াতে জিৰণি ঘৰ নাই এটা মানুহ আপোনাৰ লগত দেখুৱাটো কেনেকৈ দলমৰা অঞ্চলত একদম বেয়া হৈছে এটা জিৰণি ঘৰ লাগে বহিবৰ কাৰণে ইয়াত জিৰণি ঘৰ নাই বাহিৰৰ পৰা বহুত দূৰৰ পৰা মানুহবিলাক আহে আৰু যিটো জিৰণি ঘৰ আছে ঘৰটো বহুত অৱস্থা বেয়া ভাঙা আছে আৰু দূৰৰ পৰা অহা মানুহবিলাক থাকিবৰ কাৰণে একদম অসুবিধা হয় সেইকাৰণে মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰেই আমাক ইয়াত ৱেটিং ছেট এটা প্ৰয়োজন আছে কিমান বছৰ হ'ব এনেকুৱা বেয়া অৱস্থাটো মই গাড়ী চলোৱা ইয়াত 8-9 বছৰমান হৈ গ'ল ইয়াত গাড়ী চলোৱা মই এতিয়া নাই ক'লে এইটোতো 6-7 বছৰমানটো হৈ গ'ল আৰু ইয়াত যিটো বনোৱা হৈছে ইমানটো ভাল হোৱা নাই যেনেধৰণে বনাব লাগিছিলে ইমানটা ভাল হোৱা নাই Bitongreng Thama constituency angkang huruyathe hanjang lapen sprayer keron asai kedengpon Bitongreng Thama CEM a constituency ke ongdung arat atum aphan hanjang huruyathe achili hei hui keronpon Apor kachelar ason thotsin non ningkreng apor ahut katiki kanghoi nangji apor ahut Karbi Anglong Autonomous Council Agriculture EM Omor Singh Tisomat hapar sikponsi ningkreng apor ahut sitami kiduk det atum aphan joy kepen katiki je phan phuroyathe hanjang amu langke aba phan sprayer sitami ronponlu bangsoke ronpon katiki kanghon atum aphan anam hang he pin pen ake joy pensi ronponlu lapen binthongreng thama pen keron tangcheng pon pen kaprek a constituency sitami keron piduponpu Labang solong CEM Dr. Tuliram Ronghang Agriculture Department EM Omor Singh Tiso Het Singh Rong Parlapen kaprek ke thikiding atum sitami chetong dun dongka mukam pen promise terang Karbi Anglong News Nama ho akon sensiang pangkang along acuti kiara tumukan matha parsiksi ditulong sama akon sensi pen ceng kono Karbi Anglong 26 MSC konsensi tame bahaya sayang dengke ipiga pajir bang hitung kan atau mas konsekuen hik kan lo lasi pini keron pun bangke urui thea cili lapen ke hanjang cili motor ma cini lapen ke mala lang ke ap lapen dua ke ikan laso spray mesin lapang umpet dan sepuluh so Ki asa yang deng sipini bagi keron ko ake joy pen no ada bithung along aju tikiarat ke doa na tumhan ke ake joy pen siro pon ko la pen pini pang ceng pon lo Karbi Anglong long kan troka konsensi tame aso sa yang deng ke tum ake joy pen sikipi ke pajir pon pini kang kuceng lo Karbi Anglong Autonomous Council ke charge department Kecheng siang deng ingti kathar chingrum amai ke pamanpon Lakhain koi Singhason MSC constituency arlo Rongnogor Longsar Singh ingti kathar ahem Kecheng siang deng ingti kathar chingrum amai ke pamanpon Labangso kecheng siang deng ingti kathar chingrum amai ka chingrum nang kokke Karlitang aphu selet samkamar ingti kathar asupo asu amun asu selet doan ahem tun isi chingrum pon lopuse pherangkya thengno ningjepon Nilitum asayang ding long nang chitong nang thekpot la si diri la pangso media hoi pen pini nilitum la hem tu ni si
kacitong mane sam kamar labang su asu labang su kacipacini labang su ang ding along nili la media long pen pacini ingtung la si nangacitong nunde abangku bangki mane la sam kamar labang su aru labang su asu atung sitame nangacitong nunde atung doa na pan sitame monon kewang tuji asingkan mane ningkan suri niran ingkoi rapli asingkan sitame labang su kacipacini ang deng along made asai ang deng along nang cetong nun pet ji pan nili la media atheng no along sik chuning ri poniklo la si pinitho sitame nilitum akaprek la sonle kacetong la puson kali nilitum la sam kamar labangso aru pining non uwi troksi uwi nerkebak labangso dolo la si kacipacini made cicini ne ong si non bang ke aku kacipacini tu labangso asai si nilitum kedeng la si ini labangso asai ang deng nilitum ceng pon bom no mesen pen pacun pon tegia pansi nilihin pen ana mengno hir jumi hang pon si lapuan si nili lampi media along pen Hawar hapat ke mesian ji aphan pura arnam pen tarabasa ahawar arat atum than arnam aphan ke thok kijirpon lakha krehini phuloni constituency ke palu tarabasa ahawar arong arat atum pen kaike amatha than arnam pen kachipa mesen nangji aphan pura than arnam ke thokpon lake inglong parpan chektiri lokhi pahar langteng langherang lapen tengkrang atum aphan thokjer ponsi womut bokando anta mesen saide putsi pherang ke aphan berta nangpali athini litum bangso than thili kachipa minang ko ke nilitum inglong arit choklem chodam amu kemisen ke doji aphan si than arnam atum aphan chipa mi ponlo pusi berta nangpachini dun phuloni pen oro nikti kathar karbyang long news